Kebeli pi baro ki pat ba nong snong jangka arpasau paryong mathat rasan consultancy kita ki bade banyak thap vote aka arpoi tarik mentok benai nak kata banjit dia MDC nak ni ke consultancy nak leng jonga ka bandekong ngapan pau ka jisngungu ya oblei orodon ka lambat nga nang taru bat ki nongelam jangka parti ke jongi nong kersan ki nong trai ki ba shitham ki dia trai reng ka bat nga hagan di kisni ki beradab nadu pengasang ban ya ke jinyalam mundur ke jing pensyai ki pun teli kisnong nagamta kan di ke election sapangala krau hanan hoi aka jingyal ti ke jongi ngilai persang bandrung yaki pun teli kisnong jan barok kisnong di bahap aka paryong motha rasan konstitusi dan dai ke bakitip kan di kapor niat dan pensyai kalong ke lengkat ni sengo thu ru baka paryong motha rasan konstitusi ke di ke konstitusi yar bha ya sadu kendrot sadu nongkram nonglang nongrilong bat wedik snong ki bajngai bha naka jaka song ke jongi ki don ru ki snong ki ba ngiem pak lai surok nya banya de ka kejat akan kejat ti ke jonga ka don ka wei ki snong mangha banya de kejat ke masiten kenta ki don ru ki snong ki ba banya nang ba jong ke den ti klau ki bangha ban pendan kam de ki four wheel ki kali tenda ya pren jong ki jing ngila persang ban rung jan barok ki snong ila dadan ki snong ibang ngim yo lat bandrong ke kisnong ke jongfi so ban panma makan di kapor kam dei setia kan ke jing thu bang ino ben ne ben yo ben yo ki dan dei kadi tang kata ke bang ngim yo ya kapor mat ka dondu ki benta ke bang ni la persang banyak keren mat ki sodar yo ya ke jinglet laki dan dei ni sngo thu ki sodar snong jing hanong kendong ya bon kam dondu ki bang don snong ya ban dei ban bela sabar snong kita ke jing la pelong yingi bang ngim yo arung lut habaro kisnong ki badan akan ni ke konstitusi ke jongi tengah pan mak sa simpan nak pat ba nang snong kam tak me di pat ba ki bakwa ban kersan ke parti ke jongi suara dangim yo ekalat bandrung sekisnong ke jongpi banyak kendu ya fi nasngo ba ngan khot apa ne ke jing kersan ke jongpi lemba jongan de ke video mangala kenang nagam ta jongpi ki kisnong ke bangim simlak banyak kendu jadi kum juru iki pat ba ki bangim lak banyak kendu markmat sim ya kan ni ke jing ai thublei nak kalian ke jonga Simru ya kan ke jing kerpat nak kalian ke jonga bidan komisi man kersan ke parti ke jongi nasngo bha nga kerpat ya fi ban mi syakmat na dogaman ya kendu yang ala ni da snode ya bangangan ong rei sim ya kan ke lat ke kabu sim ya kan ke jing kerpat ke berit ke jonga mafin ya trailang man ke parti BPP mat kumjur ban kersan ke parti ke jongi mat kersan nga lemba jogan ke MDC election ke pemerintah ya ke cukup pon ngapan pa ko jing snongu ya ki nong ya try ki hajan jonga iba rishan nongrum ibrang president dan election committee tong markos ibrang vice president taru iba Yufona lengdo ibrang secretary je election committee ba Octavius assistant secretary but iwe ki pat isamla ki ya lang bat nga hala kamit ke yong la step ya testam lang bat nga nampan kan ban siu keliang ya fin rei tang ke jing snungu ke jing duai ke ba ublei ndorgan la berpui bat fi untuk ku kerdo di kam ti ki jong fi ke tray apa ban ai kolei kerpang ru ya ki reurang ba nga mau tha rasan konstitusi babun ki lawan ki we pat ki parti ki lawan ki parti kom nak NPP nak Congress nak HSPDP kam nak kan parti nak mesim ke jing nak mesim kata ke jing fa ban wan ra ke jing kela nak senchar ke khada nak ta mesim ban wan ra ke jing senchar ke khut kata mesim man jelek persya ke bamsap ya ke jing lek sinya khmat Iwan ai ke jing kersan ke bakoror ke jong kina ke benta jonga kublei sibun nak benta jong firu haga juga poru maka man tempa ko disnu pan ai kublei ki pai ba ki babun di bana ki parti ki bafer babun yang ki blawan ke gieng ke jonga di bala ya kendu yang aru matmat ke bakil ong entah ke kenti tingin ai ke jing kersan no ya fi ba pol kublei sibun di firu kunju nginya scam baka jing kersan ke jong fi baka ke jing tempa ke jong fi kan put tangah ki kular lei esok ake kam ke jong fi kata ko fi ai ka vote ka kodo ke jong fi aka arfway tarik menta ubna haka juga po kali ketika election kalong ka baton kambha aka bakom ka sang voice of the people party ilon ra ke mang trade kam fair ke bangala pensno namba ke jalan ke fair ke jong nasuyo mesim nasu kan kamet tapat ke jonga ngaso yo bor ngaso bakawan kita ke ting start ke ting champagne namba ke jing ai jeng mot ki babun la kalong ki samla la kalong ki long kumi
nak long ki riu rong ba nak long ki riu teman ki ai mesim yang ki ba ya text message yang ki ba send ki WhatsApp ki ba phone yang ki ba send ba ki lat patai ki buat ki prepare nak kebentar kan di election nak takadau ada prank ki simbol kam ke jongi ada prank ka jing trot ki babun ki jongi de kata ko mesim ke jongi trailang ke jongpi adu baret adu bakhrau ai mesim simbol yang bagan mi cekmat bangaso don ke jing kan man ka scam baga voice of the people party kanyo ban ra ya kathong hakan di election na Paryong Martha Rashan constituency dan dei ngakar padu ya pi baro nanta janmiet ke pos sabuji kata khat kendai tarik jong February ajar sau ke pos sabuji kelakut kata jingla election ring nang sa pat saka sai ka sngi simen miet dong scam ke jing mut ke jing perkhat ke jong pi the voice of the people party nakalang jonga nakalang kin nangelam ke parti ke jongi pentum ru ya kin nangelam ke ba kli du jong ke parti ke jongi tadi ba adan ba samai Dr. Kisin pan ken bino ya pi dalai indan senda jong pi yai trailang bat pi in betin ti ya pi kam ya ke kon samla chna bat kan thai ke long mi ke long pa nong rap nong balla ke nunya akali voice of the people party ke de ke sur ke jong pi jadi kasur jong iki nong pendong kasur jong ki pajma kasur jong ki brio ke batrai ki kam na jong ki batrai ki kam kontraktor ki bat nong hikai ki asha nong te sortaru in long kasur na kam ta jong pi na kadau ai ka bala pen long yang kalong bang yu i ki hap ki baret apang lek keleng yu i yang i ya pertah au pra ki panama nangi ngas ngau bagani ka dikam cingmayan ka ba ublay kuak man penpau hangi kum ki kimi ki pa kuak man penpau hangi kin nong yalam lembak ni hab ke barit ke jungi ke bapak don setia ka vote ke padon setia ka vote kemang kita barok ki biat vote ki ditang ki bekat ras nam sene te balai pat begini ki habret ya syirham madu ko ngani ngas ngau ba hangi ki belayo ban tok vote yin pek sikini ki habret in pek yaki dekat dik ngomulung dengkan bakat perkat ka bakhia ka bajanai maka dika vote akan dika kenti ke mementakan dai nak mementakan lawai ke jongki lang ba joka tan ngila ban oi jakata ban wanra ya ke jing sinchar ka bakku ban pen bha ya ke kom trikam joka district council ban pen klan ban pen jana ya ke jing trikam ki torbar chnong banyak trilang bat ki samla ki long kemi ki long pa haman ki chnong ki beper ki badon hakan dika konsumsi ke jongki mata kadau hasim yang dikalat ka busa si sinpa pat ya pi de kam siam ka basorit pat ya pi de kam siam ka chik ya pi kam tam tu an terwa ya kata jeng syakri ka bahok ku ka basuba ai ka por ka jonga na kam ta jong pi apa pi pila ai ka jeng kersan ka siam ka jing pila ai ka ta ka jeng kersan klam ka no kila jing ya pat pan ai ka sashi pelaru la se ka long ka dan rei ai pat ka ta ka jeng kersan apa tuan ye ne sam jonga wan sikit jeng lang ku blesi buat ya pi ngangan set kelai ya pi bat nganum ya pi kat kani ka jeng ke bangalayo ya pi kumnuti dan ino no pi tangga sitang nanti nama takadau khat ngawer ya pi baro bahaka arfu we tarik mata ubnai yang nya mi na ki yeng ki sam ki jongi kombang ina penen borom ya ka Martha Rashan election MP ka bradap min ra biang sasisin ya ka borom jong ka konsensi ke jongi bahkan pau entang akari kasi bacantia baru akan jela berkomjuru akari indiahi baru away lemba jangan deka election MDC kawasalong haka arway tarik ta ubnai tinggal kerparu ke juga por mandal kot ke por election ya baru kinong kersan kinong juga parti ke jongi bangin buram jadi kendon ya kir kompenya jang board punya election banginam yang penken ya kinu ke kendon rai buat baik buat nanti kum kita kinong senang kita sai kita sutu yaki kendon berjuru ki an punya ya election desak oi pat ngakwa ban persaya ngan penkut ya kene ka jengkran ka jonga kadon ko we ka jing pensaya ka leng ka jonga si sang ngam sukwa ban pensaya kene lembaki social media hnrei lembaki pun ki parlok pun ki nong kersan ke jongi ka snokhia ya ka we ke jing tho ka lami ka social media ya ka batho do we parlok nong tho ko kubol oi ke jing tho ke jong ila ta shisha ya ka borom ke jonga ta ya ka borom to ke ji ke sam ke jonga ta ya ka borom ke email jonga ji phone jonga ji forum ke jonga maka ta ka jing tho ka ba dei spang ka silang press club
kadai ke jing shisha bang lalang ujung sekretari jang Islam Press Club kat san snam lalang ujung sekretari jang Islam Press Club kat san snam mereka mangau babat ya ke kam Islam Press Club banyak kat san snam kadai ujung sekretari kadang ke body kadang ke estate committee presiden ru unik kat san snam vice president ru unik kat san snam assistant secretary ru ubat kat san snam treasurer ki finance secretary bat kumta terbat kumjur ki khat dekat estate committee Inilah ni akan senam nomor bangim macam lala pelong ya ke election. Ini mentah election lah dapat pelong lajit ya kini kita kam ke berteman. Nak lang jong ngaru kam dei kebalak keno bangala syaweng ke general secretary di bikin mau ke lami ke social media. Ala resign no ke general secretary jong ke Silang Press Club. Adian bag lami ke je tengku dan jong ke Silang Press Club bat ku presiden jong ke PPP uba adan mila basema. Mdei ke ba ala syaweng jubor melakendo akan di social media. Ala resign hi tal kaman soba ngakwa. Ba ka jinya dei. Yang semua proses tak berbarang Kenya. Tukar hi maki Kenya penbet hi maki ngakwa ban dan secabar. Mangadlong ru cukup por. Hot jangka BPP bakum juru hot jangka Silang Press Club tinggal ino no ya kan ikam. Ndai ke jing keno ka bakam long serius bar ka balak ta ha kadai ke jing keno do ne parlop ubalong bangala penet kam bakla ya ka pisah jangka Silang Press Club. Hanya tu fi bahaka Silang Press Club, bahaki lagi club, aki lagi seng. Dari ujung sekretari ubabat ya kepisah. Dari finance officer, dari finance secretary, dari treasurer ke babat ya keplatingka, jongkon ke club, dan jongkon ke seng. Ada Silang Press Club ke jongi ya baru ke pisah kenal penyat, presiden berkumjuru mengkat kerja telang bat finance officer. Bat komisioner Doni kata ke jeng pendekam bakla. Ayah ka report akan jalan meeting dengan Silang Press Club. Baik jalan meeting dengan Silang Press Club. Kalau priang ia kena report ke jumpa. Ngaruh dah kalian jalan sekretari ngal ayah ya ka jalan sekretari report akan jalan meeting. Baik jalan meeting kalau priang. Tengok tiap balai bakin new perlok beni ikini ke jumpa. Ngadak san posau senam ke arta. Ala syakri pajak lalai posnam kampat judan kono ke jumpa pentok me. Kabakum kani. Kampat judan tian dengi sotuhi. Abalawan ke election abang lalong ukur tong kinbi baik kita kompini kinbi baik kita jong nong pen start kinbi baik kita nong pen dan kambak lah ngam sofer ya kani dari ngalalong rangba ngala yau ke jeng perkat alang mecar alang juga por tau bet ya ba iki kamsong ki kambalang ngampa banyak klut ya kani ke kam wada kalami mental ka to kan sni ki bubun ki persaan ki bitar ki dun perok jonga ki long deban le ye dan rei kumunuk sang senang jangkari India. Dan ya kahok menyadai ke jangka buram, ya kahok menyadai ke yang kesem ke jangka. Kumpai yang ni kam, yang ni kecing keno, ngala IT yang parlok lawyer jangka, i akan start ke jangki, bahkan ni kan kentup ru tentang ya ubala pemi yang ni kecing tho, kentup rang langru ya gitu, kiba penpriang ke social media. Kita share ke Facebook, kita share ke WhatsApp. Nak yang perlu lawyer jangan akan saleh ya kabar kam. Maka kata bagi orang ketangan si ya katakan legal protection. Ini kejeng yada jangka yang besar. Kata kejeng besar ke bahok jangka yang besar. Laka dia sisa ke makeno. Ini kedai dah kamu ipat. Dia kejeng kapor kejeng snow jangan kamu bangai. Snow ba ya kan dia kam. Kata kejeng besar ke bahok. Kejeng besar ke bahok kejeng blay yang ta jangan kamu tahu bangai ndai kumba ong PCC ngadai unang susang dekat India ngadang kahok nyok kajing yada ba kajing bisa ke bahok ru na kalian kajing bisa jong dari India iki parlok kena kesan ke jonga ke number snow fair kan ni na kalian jonga kam 9 don kono kata kajing snow nyok kajing penok mensi ngala lek be ke jelang ngala krani ke baju keren mar bakam don kono we bangan buri kam don ke bangan buri na kata ngasus kam yang ngaran san pat ba kajing snow sam ba kajing snow slur ai baka yang bisa ada katakan legal protection dan sah penpau pada ya ke bangan rasyat pendo nama ke social media isa sin ai boleh pi baru ai ke jingkersan ke jengpi yang akan di election berjuru ngakot ngakarpat ya baik jangan dikari ke IE ke jongi ban kersan ya ke parti ke jongi tapi Punjab ikut wepat bertang ke mengira penyang hati arpun dai teli konsumsi nak hasil atau district council penjuru arpun dai teli nak gentles atau district council nang bakasang voice of the people party kanya bat ulah kamu kajing sensar ra ya ke bertemai ra ya kajing sensar ke bahok ke bebek ke bakut menjuru kan pengladur ya kani ke beri ya kani ke ri ke IE ke jongi kita ni bikin tiang sifat ai ke boleh pi baru boleh